Hey guys, welcome back to the Gourmet Home Production with you, Chef Anthony, and with me. As always, wifey Lidija. Today we're gonna make mutabl. Danas ćemo da pravimo mutabl. It's like... It's kind of a salad, or you can use as a dip. Kao salata ili kao umak neki, mi to tako zovemo, mi to jedemo na hlebu. You eat it on the bread, right? Yes, you can eat it with bread, you can eat it with any of your meal. So let's get started with the ingredients. 2 eggplant, 2 plava patlidzana, 3 big spoons sour cream, 2 supene kašike pavlake, 3 big spoons of 4 cloves of garlic, 4 čena belog luka, half lemon, pola limuna, 20 ml of olive oil, 20 ml maslinovog ulja, 1 tablespoon salt. 1 kašika soli. First we're gonna grill this eggplant in this charcoal fire. If you don't have a charcoal fire, you can grill it on the gas, but make sure you cook it fully. Prvo što ćemo uraditi, ispeći ćemo patlidzane, Anthony će ga baciti na žar. Ako nemate ovako, možete kući da stavite na plin, na vatru. So you get that smoke flavor. Da, ali da se skroz ispeku i da dobijete taj ukus vatre. So our eggplant is ready from the fire. It will look like this. Gotovo nam je plavi patlidzan, izgledat će ovako. We will clean this. Očistit ćemo ovo. Skin of it. Samo treba skidati kožicu. To wash your eggplant with water. Zatim treba da operete plavi patlidzan sa vodom. First we're gonna chop the garlic. Iseckat ćemo beli luk. Then we're gonna chop the eggplant. Zatim ćemo iseckati plavi patlidzan. How we're chopping it? You can just roughly chop it. Grubo ga isecite. Evo kako Anthony seče. You can add the garlic and chop with that. Možete dodati beli luk u to i iseckati s tim. The next one. We're gonna add this eggplant in the mixing bowl. Bacit ćemo plavi patlidzan i beli luk u činiju koju ćete služiti. Gonna whisk it. Sad ćete ga izmiksati. Gonna add the sour cream. Dodat ćete pavlaku. Then tahina. Zatim tahinu. A little bit of 1 tablespoon of olive oil. Kašiku ulja. Lemon juice. Limunov sok. Salt. Dodat ćete sol. Mutabl in a bowl. Where you want to serve it. Stavit ćemo mutabl u činiju koju želite da poslužite. Then we're gonna just garnish it. Sada ćemo je samo ukrasiti Olive oil. sa maslinovim uljem. Drizzle some oil. Maslinovo ulje od kore. Garnish it with olive. And our mutabl is ready to serve. I mutabl nam je spreman za služenje. Uživajte! Uživajte. Prijetno. Ciao. Ćao! Please do subscribe on our channel and do like us, leave a comment. So this will help us to make more and more videos. Ostavite nam like ako vam se sviđa, ako hoćete nešto da vam pravimo, stavite nam dole komentare. Hvala što ste gledali i uživajte. Ciao.